Znači, ja ću ovako da vam ukratko predstavim, pošto ćemo kasnije reći ko smo mi svi, šta smo. Znači, Željko Gadeš je naš predstavnik dijaspore iz Londona. On je inače bio delegat Skupštine dijaspore, jedan veliki rodoljub. Znači, on je osnivač roda i član predsjedništva roda. Vidolj Purić je naš također, znači delegat bio za Francusku, čuveni naš biznismen, privrednik kako u Francuskoj, tako i u Srbiji, počasni građanin Pariza i tako dalje. Također osnivač pokreta Rod, čovjek koji se zalagao za dijasporu i tako dalje. Rade je također, znači naš predstavnik iz Slovenije, srpske zajednice, on je također osnivač Roda. Stavljen Ribić, također predsjednik i predstavnik naše dijaspore iz Slovačke, čovjek koji je jedan od nemnogih koji je uspio da izbori i da u Slovačkoj srpski jezik postane jezik dobije status nacionalne manjine i to je nešto što je napravljeno. Dalje, predstavljajući Dragan, znači, to je isto naš savjetnik po pitanjima, ekonomskim pitanjima, znači Roda, čovjek biznismen, isto iz Loznice rodom. On pomaže što se tiče ovih privrednih naših delatnosti. Rade Vasiljević, to je naš počasni gost, on je predsjednik Nove Varoši i njegov zadatak je da prezentuje nama mogućnosti i potencijale zlatarskog kraja. Znate da je to jedan dijamant u Srbiji. Znači tu je Moc, evo ga Moca, ne mislio da vidiš ovdje, pošto je to veteran, čovjek koji je prošao sve ratove i vatrena krštenja, inače padobranac 63. padobranske brigade. On je zadužen kod nas za veterani za bezbednost. Naravno, Dragiša Vasiljević koji je također osnivač Roda i član predsjedništva našeg pokreta. Dakle, vidite da su to sve ljudi, imamo mi još iz preko 20 država, to su sve ljudi koji su bili legalni predstavnici našeg rasejanja. Znači, mi nismo činovnici koji smo postavili nekoga, nego smo, i zato smo i vas pozvali ovde, ali to ćemo kasnije otvoriti. Sad želim samo da zamolim Dragiša da on predstavi vas koji ste odavde. Ja ću predstaviti predsjednika Saveza Srba u Austriji, Darka Jurišića. Predsjednika Pokrajinske zajednice Srba u Donjoj Austriji, koja u svojoj zajednici okuplja 10 klubova. Ovdje na mene pada ta dužnost da predstavim gospođu Vesnu Jovanović-Klinker iz Češća. Dejana Milovanovića, profesora iz Linca, našeg biznismena iz Salzburga, Radmana Zorana. Željka sam predstavio ovdje i potpredsjednik udruženja Zavičan kolo iz Salzburga. Sa nama, Anice, na mene, pošto smo preskočili, Anica je predsjednik udruženja u Slovačkoj. Brna, nisam našeg Milovanovića, da, zaboravio sam. To je isto član iz Danske. Žao mi je samo zbog toga što nema više predstavnika, pošto ovo je ipak naša priča. Nikad se nije dogodilo da se mi sami organizujemo i da sami pozivamo, da sami pričamo. Obično se to dogodi da vlast organizuje, oni nam očitaju lekcije, ode, mi ostavljamo pričamo između sebe i to se tako dešava, znate sami kako to ide. Ja bih samo još dodao, predstavio bih... Eto, možda čita u Srbiji. Sad nam došli gospodin Žiko Černek iz Beča, znači člana Roda isto. Da. Goran Pavliša iz Beča. Znači ja bih onda iskoristio priliku da otvorimo ovaj formu, što kažu zvanično. Sad ovako, znači, ukratko ćemo vam reći o čemu se radi. Vi znate da je 2010. godine bila stvorena Skupština dijaspore i Srba u regionu. To je najveće predstavničko telo srpskog rasejanja i to je stvarno prvi put u istoriji da smo mi dobili neku instituciju koja je imala za cilj da pomaže, odnosno da sarađuje sa nama, sa dijasporom i da se kroz nju ostvaraju naši zadaci, ciljevi, želje i tako dalje. Međutim, kad su oni formirali, kad se pravio taj zakon je opet napravljen tako da smo mi bili totalno ograničeni. Znači, zakon postoji, što je dobro, ali zakon nije uzeo u sebe svu širinu onoga što je potrebno i nije dao mogućnosti Skupštini dijaspore da ona ima tu širinu koja je potrebna da bi se realizovali naši ciljevi. Znači, to je bio prvi nedostatak. Onda smo mi, kada je formirana Skupština dijaspore, ne znam, za one koji ne znaju, Skupština dijaspore obuhvata predstavnike našeg rasejanja sa svih kontinenta. Propisano je zakonom iz koje države, iz kog kontinenta ide koliko delegata i svi ti delegati čine tu Skupštinu.
Uglavnom su to bili ili predsjednici Saveza, ili predsjednici nekih zajednica. Iz Austrije je bio tada Bora Kapetanović, čini mi se, i bio je Petrekić, oni su bili tada delegati. I sveštenik iz Ivca, Dragan Mićić, ne znam gdje je on sada, ali tako da su ti delegati, i mi se faktički nismo ni znali, i onda kad smo mi počeli da radimo kao skupština, skupština imala svoje savjete, znači savjete za ekonomska, za statusna pitanja, i koji je još bio treći, čini mi se da je bio jedan. I tu su ulazili drugi ljudi koji su, kako bih rekao, oni su nekim svojim znanjima doprinosili da skupština bolje funkcioniše. Stvorena je bila kancelarija za dijasporu, to je ono što malo ko zna. Znači, kancelarija za dijasporu po zakonu je bila servis skupštine dijaspore. Dakle, mi kao skupština donosimo odluke, glasamo i tako dalje, a kancelarija je imala zadatak da nam obezbedi zasjedanje, da tehničku dokumentaciju pripremi i da ono što smo mi usvojili, ona dalje realizuje, odnosno da daje ministarstvima na usvajanje ili na odbijanje. I to je ono što je pogrešno percipirano, jer su svi mislili da je, a i oni su se tako postavili u kancelariji, da su oni načelnici ili šefovi dijaspori. Nama ne može niko da bude šef. Mi se borimo za srpske interese zato što mi tako želimo, a ne zato što primamo platu. Jeste, što primamo platu ili što nam treba neki šef za to. Tako da su oni samo naš servis, i to je ono što naša dijaspora recimo ne zna. I šta se u međuvremenu dogodilo? Kad je biran predsjedništvo tada, to je naravno bilo sve tako spakovano da je se znalo napred sve. U međuvremenu skupština je počela da funkcioniše, mi smo se upoznali, prepoznali kvalitete jedan od drugom, i 2013. odnosno krajem 2012. godine bio je novi reizbor, znači bio je smenjen predsjednik skupštine, i ja sam tada izabran bio za novog predsjednika skupštine. Jeste da je bilo čudno, pošto sam ja jedini predstavljao Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju, odnosno istok, a svi ostali su sa zapada. Međutim, u procesu su ljudi se upoznali, vidjeli su ko zna, ko vlada materijom, ko se stvarno time bori, i oni su prepoznali mene u tome i izabrani su bili potpredsjednici. Šta se u međuvremenu dogodilo? Mi smo počeli da mijenjamo taj zakon, i onda smo mi sa dijasporama, naravno sa zajednicama, dogovarali o tome šta je to što je nama neophodno i što je potrebno. Onda smo mi kroz skupštinu teškom mukom donosili, znači izglasavali te promjene. Te su se promjene ticale nostrifikacije naših diploma. Znači ja sam bio jedan od tih koji je sa oba ministra obrazovanja imao tešku polemiku o tome da nostrifikacija mora da bude u roku od 2 mjeseca, a ne 20 godina. I to je usvojeno, s tim što se i dalje, ja sam sam svoje diplome dao i 1,5 godina dana sam čekao proceduru, iako je ministar rekao i piše za 2 mjeseca je obaveza. Isto je tako i sa državljanstvima, znate koliko imamo problema oko državljanstva. I onda su, znači, sve te izmjene zakona smo mi izglasali da bi država usvojila i da bi mi normalno funkcionisali. Između ostalog, bili su izglasani pravila izbora novih delegata. To je jako bitno za vi koji niste upućeni, jer znate kad su birani ti delegati, to je bilo toliko manipulacija, pa su ljudi iz ambasade, ko je bio dobar s ambasadorom, njega su gurali, pa su zajednice koje vrede, koje su brvde ostavljali na strani i tako dalje, da vam ne objašnjavam, znate svu tu metodologiju, i onda smo mi jednostavno doživjeli da jedan deo ljudi ispade elitarni, drugi koji se bori nije u toj grupi, i mi smo jednostavno izglasali da se napravi novi izbor delegata i da se ne limitira, pa mi nemamo platu od države. Sad svejedno je da li je nas 50, 80 ili 150, ali dajte da budu zastupljeni svi ljudi koji i koji su uradili nešto za srpsku stvar. Jer mi dolazimo o svom trošku. Nama država ništa ne plaća, ni meni kao predsjednik, nemam ništa od njih. Apsolutno, kao i svi vi. Zašto vi nas limitirate? Oni nas limitiraju jer tako lakše ograničavaju naše mogućnosti i manipulaciju provode. Dakle, ideja, i sad sve te nedostatke koje smo mi uočili kroz tu skupštinu, mi smo vidjeli, evo vidjeli ste, tu su delegati i ima još mnogih koji nisu ovdje, koji su sa nama, i mi smo od samog početka, negdje 2013-2014. kad smo vidjeli da smo zablokirani, postojale su inicijative da se mi samo organizujemo. Međutim, meni je bilo, kako bih vam rekao, neudobno, ja sad predsjednik, izabran za predsjednika, sad ja rušim neko tijelo gdje sam izabran za predsjednika. I onda sam ja pokušao na sve moguće načine, ne samo ja, nego svi mi, i sa vladom, i sa premijerom, sa jednima, sa drugima, međutim, meni su u oči govorili, neće zvanično da vam kažu, ali pustite to. Između ostalog, mi smo zahtjevali elektronsko glasanje. Vi znate da danas glasa 10.000 naših ljudi od 4-5 miliona, što je smiješno. Ali zašto problem? Jer onog momenta kad mi budemo imali elektronsko glasanje, kako to izgleda? Mi ukucamo svoj matični broj, uđete u sistem, vidite, pošaljete svoj glas, uvijek možete da ga provjerite, onda bi imali 100 ili 200 ili 300.000 glasova.
i naravno da nijedna vlada ne bi više mogla da se formira bez nas. Dalje, oni govore o evropskim standardima, pa izvinite, evropski standardi su takvi da dijaspora mora da ima svoje predstavnike u skupštini, u izvršnim organima vlasti i tako dalje. Mi to sve nemamo. To imaju Hrvati, imaju hrvatske države, sve okolne države imaju, samo mi nemamo. A svi znate koliko je naša dijaspora uticajna, koliko milijardi dolara godišnje su doznake dijaspore. Ja kažem, kad bi nam proporcionalno onome što mi dajemo državi dali i prava, gde bi nam bio kraj. I kad smo shvatili da mi ne možemo da funkcionisimo, oni su nas onda zablokirali kao skupštinu, jer sve te što smo mi, znači, izglasali izmene promjene, oni su morali automatski da idu da se usvajaju u skupštini ili da se odbiju, je li tako? Oni su to jednostavno zablokirali i mi smo shvatili da ne postoji način nego da se samo organizujemo. I pokret Rod nije osnovao niko iz Srbije. Pokret Rod smo osnovali svi mi, znači realni predstavnici dijaspore i ne neki pojedinci da kažu nemaju legalitet, nego ljudi koji su bili izabrani, znači delegati, predsjednici saveza, bivši predsjednici i tako dalje, znači ljudi koji imaju mandat. I zbog čega smo to osnovali? Upravo zbog toga što smo shvatili da ako nemate uticaj u društveno-politički život Srbije, vi jednostavno ne postojite. Zašto mi, kao građani svoje države, kojih ima 4-5 miliona, se ne bi pitali o sudbonosnim pitanjima? Pazite, govore o Kosovu sada, govore o nekom unutrašnjem dijalogu, a gde smo u tom dijalogu mi? Čekajte, da li neko pita 4-5 miliona ljudi da li treba sutra da se Kosovo podijeli ili se da, ili će se Raška podijeliti, ili Vojvodina i tako dalje. Znači, ja sam razgovarao sa umnim ljudima i ruskim naučnicima, doktorima, oni kažu, jako je bitno da vi kao dijaspora, jer vi ste legalni deo tog naroda, ostavite trag. Ne znači da će vaša deklaracija ili ono što vi danas izglasate biti prihvaćeno ovom vlašću, ali će to vama dati mogućnost da se kroz neki period, kad se politička situacija u svetu promeni, može biti za 5, za 10, za 15 godina, vaš dokument bude taj dokument koji će oboriti sve ono što se danas bude izglasalo. Razumete šta je tu poenta? Znači, ostaće neki trag i onda će neko reći, čekajte, ali ako ste donosili odluku, ako je bio neki referendum, gdje je 4-5 miliona ljudi koji nisu učestvovali u tome, znači njihova reč tada je bila takva i takva. I to može da bude osnov da se nešto što bi bilo negativno, da može da se to anulira u nekoj perspektivi. Pa je poziv, naravno, Roda i između ostalog da se mi danas uključimo. Mi nećemo učestvovati u svakodnevnom političkom životu, ali globalne stvari koje se tiču budućnosti naše države, našeg naroda, mi treba da damo sve. Mi ne možemo naravno glasati u Skupštini, ali ako mi smo izglasali deklaraciju, recimo, ne znam ko je upućen, mi smo tada u Miloševu izglasali deklaraciju o zaštiti Kosova i Metohije. Mi, predstavnici dijaspore zaštite država, izglasali smo to, gdje smo pozvali državu da ne može da prihvati bilo kakvu podelu, ne znam, izdaju. Mi smo naravno tako rekli, imate na našem sajtu, ali hoću da kažem, mi smo dali svoju reč što se toga tiče. Da li cijeniti što prekida gospodin iz Danske? Leki, poštovanje. To je naš... Da. Ajde ćete mu tamo stolicu. Duško, donesemo jednu stolicu ovdje, smo stavimo iz sale, donesi jednu stolicu. Ajde. Leki je inače isto delegat Skupštine bio iz Danske, naš privrednik uspešan. I nedavno smo se čuli, on je se povukao, međutim rekao je Rod je tu, mi smo svi Rod rođeni, tako da je on danas došao da učestvuje također sa nama. Hvala, još jednom ja se izvinjavam što sam zakasnio, ali dešavalo se, imao sam nekada dešavanje putem i tako dalje, ali evo tu sam. Daleko nas. Možete ruku da date predsjedniku Jermoviću. Čekaj. Dragane. Jeste. Evo ću ovako. Tako je Rod rođen. Šta ima lepše ovako, gdje god dođete u svijetu izljubite se sa svojim ljudima. A to je jedan poslovno zadovoljstvo. Ovako. Znam. Znači, imate ovdje, mi smo uradili male flajere, pošto mi nismo budžetna organizacija, sve to finansiramo iz svog džepa, tako da smo skromni u tome. Vidjet ćete u tim flajerima su ciljevi Roda. To su ciljevi koji su prosto već zacrtani, znači tu nema ništa ekstraordinarno, mi pozivamo samo državu da ona postupi po onome kako je ona u stvari i izglasala. Znači postoje deklaracije po kojima je tobož dijaspora od najvećeg nacionalnog značaja za Srbiju.
Pa da li je neko osjetio da smo mi od najvećeg nacionalnog značaja za Srbiju? A to piše u deklaraciji koju je izglasala jedna i druga i treća vlada. Razumete? Znači mi želimo da nateramo vlast da bar ispoštuju ono što su oni usvojili. Jedan od bitnih aspekata koji želim da napomenem, pošto mi imamo takvo iskustvo u istočnim državama, a sad je Austrija vrlo interesantna što s toga. Mi imamo sada političare, znači naše ljude koji ne učestvuju u srpskoj politici, ali učestvuju u lokalnoj politici, i mi kao rod, tako rade i ovi kongresi jevrejski i jermenski, oni lobiraju svoje ljude. Znači mi treba da prepoznamo u našim zajednicama, bez obzira na koje su oni strano opredeljeni u političkom segmentu te države, ali mi treba da obezbedimo logistiku. Mi smo imali, recimo, ja sam išao recimo kod predsjednika, recimo nekih ministara neke pokrajine i tako dalje. Mi napravimo kontakt i kažemo, ovo je naš čovjek koji živi tu, koji se bavi time i time, i mi mu damo, kako bih rekao, tu podršku i onda on ima te kontakte. Tako smo pravili recimo u Rusiji, razumijete? I onda mi smo rešavali smo probleme viza, rešavali smo probleme radnih dozvola. Znači sve se rešavalo na bazi toga, jer kad oni vide monolitnu strukturu, oni drugačije na nas gledaju. Znači ne interesuje njih sad 100 saveza, njih interesuje da vide tu zajednicu. Znači, odnosno rodoljuba dijaspore, otadžbine dijaspore, i onaj ko bude želeo da se priključi. Pazite, još jednu stvar, imamo 12 stručnih savjeta, to je nešto što je jako bitno. Znači, neko ko ne interesuje ga politika, ali je čovjek naučnik, čovjek je privrednik, čovjek je ekonomista, ne znam. Mi imamo 12 stručnih savjeta u koji mi treba da uključimo sve naše ljude iz dijaspore koji su, znači, u svojoj struci profesionalci. Znači, nije bitno. Znači, tih 12 savjeta i nećemo da limitiramo. Ako imamo 100 kvalitetnih ljudi, znači 100 kvalitetnih će ući u jedan od savjeta. I te savjete slobodno, to su stručni savjeti. Cilj tih savjeta jeste da neko nama kaže, slušajte, evo ja sam advokat takav i takav, mislim da bi to trebalo tako i tako. I mi to prosto usvajamo za osnovu. Dalje, naši savjeti, recimo ekonomski, tu se naši biznismeni umrežavaju već iz ove države, iz one države, iz one države, s ovog kontinenta. Znači pravimo taj kontakt da ljudi između sebe mogu da komuniciraju i da prave nekakav biznis. Isto tako i politički kontakti. Ovaj ima kontakte sa ovim, u onoj državi. Jednostavno moramo to sve da umrežimo i mi to možemo da uradimo samo zahvaljujući nama, ne zahvaljujući nekim činovnicima iz Srbije. Neću više oduzimati vreme, pošto ja želim da ovo ne bude monolog, nego da bude diskusija, da vi na kraju, da vi slobodno pitate sve ono što imate, koje pitanje imate, da mi čujemo i vašu stranu i tako dalje. Ovo je samo prvi forum, mi planiramo da ove forume održavamo svakoj od država, čak i kontinenta. Znači gdje ćemo pozivati sve ljude iz dijaspore i nekakav će dokument, to je zaključci nekakvi će izaći iz toga. Dalje planiramo da formiramo, znači, i u Austriji, i u mnogim drugim državama, i u regionima, znači predstavništva pokreta ROD.